21st century akai hota Karbenglong district alongke peaja agency kiso chaponang bomlang question paper ke klang paprang munaka jok Assam police sub inspector asar lang ke dok pangtonang ko Jerukendeng museum hawaralong thengpi kanghua gare kineplong Karbenglong life kilang radon apan nilihin pen Adap kimi kardom nang pajeriglo kardom Pini Abirta long penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen Munit akai long kisung nai laki kisu kiun ehenu kisu kachilang adim lapen kisu kachipon japan gari motor kedam atowarabi lapen aningkan kang themangbong pe aja epen kachar chong pensi kisu chiponang bom lang pulote laki longri longpat kaching thorpu hokdamuni lang iktha Karbenglong life kelang aradadom labangso atilub laki thang bagbe atiluble ki char chongpon kali laki kisu kachilang dam japan ambulance ke damonesi monit aphang ambulance pensi kisu kachipon ahok non 21st century akai hot raddet ki bigi thelong android phone odrive akai hot tarapung arak kopi loke thekdun long ahok Nilip constituency ke pardo tarapung taraji sai taro arong amekar John B asupo Goshnell B Arta inkoy hithi roini pen keso ketan oajok tongsekot keso kachi ponja phanta abidi juddeta sonsi nangman detlo bonta keso abang aphiong nangke barong ajok kedam tang chiti niphai craser ke parni abangke peaja epen charchong pensi ponang koklo Lang ikta lapuan akardik arni kisopi ingjin so memiben kisu kachepon nang kithek dunlong penta imun clovi chenam ahok tarapung araratomke kisu kachilang apan sub center lapen kisu kachepon apan ambulance ta thek dunlong lelo kithek dunlong ke iking pen dambong akang rampia towarso lapen kisu kachepon japan kipar phang ambulance pen akaprek thangta kithek dunlong abe Karbenglong Autonomous Council Kacharia tumpen along mai kapado hot apongot ki bot ponke Karbenglong angkangarlo chingthur piklo pukaningje ponke ade angchuna longse chibi pon kokan pinno bonta tarapung araratum lapu an aningkan pen kisung tovar ave lang ave me ave tongsekot pen kisuka chelanga hem ave lapen non anta mobile net anta ave lang tangte laki kupilo kachingthorma mate kupilo kudampo non kachari bom BJP asarkar atum parivartan lapen sabka sath sabka vikas puathe PKN ponke kodak lokachi tonke dola kenale tumno la bangso ke so bangente kunara alo kasi ponik poke Nili tumni ponik ke malasi si ponang po malasi hala da hospital do di malasi hospital do angke kisu dera bang ke kumai hemari sune la behemo su akorte tum apuria tuma vi mano apuria tumke nondo di betum do la kisu de bang nang korte lama la nili mulo kedam tang 2019 May chik lota nili po fanil tung la sangsi charchong pen si lang polo dak NRR long lang lo la pen NRR pen ni tum fan jo hat release ya refund ang pilo la pen hal dani tum si lang lo keram kerong pen non puta nili tum prank dolang nili 1 lakh ana prank QL lo ponta men non anta dolang me sorkar ba kerap thang ta we la pen non nili mu phanta men tum si lang pon mo we tame ningkhelo KCC phanta me itum ningchi theklong lo nang rap dun ji nang lang ji pusi la sinon nili tum la sekilang damji phantang ta nitum along ari deng tangka we bonsta me nili tum ningkhelo arna mar deng si hodai dam pu pusing tum prayer center an si ni tum pon po sinon nili tum la malasi medical sub center along pon pe ni tum la prayer center along si ni tum di pok po ni tum ka pre hospital long silang idam mobilo Karbenglong Autonomous Council along kuti atangka aningkan bang nangkeleke tarapung arara farman avedetma mate tarapung arara phanke kili kapor hot ok ilin sang ilin pensi kepadoi ponoma lasi bangso puthak non Karbenglong Autonomous Council kachari ponbom CM tuliram ronghang ahin pen tarapung arara tumaphan matha ponra se kachilang adim lapen ambulance hom dam betaphan tovar thik pipona sonte kisung det tarapung arara tumaphan alelongji News Desk Report, Karbenglong Live.
Question paper ke klang paprang munak pu ajok Assam angkang pi suri abang phubang phiatum Assam Police Sub Inspector kachaman kang tungatum aning ki oi RNC neta Assam Police Sub Inspector Manunji pamang kaheman lapen aning arloka che sek lokatum tado Sitame bangso mang kaheman lapen aning arloka che sek lokatengsi kedo thukokji angring Athe kedam tang ko an aningkan penloni Assam along puthat Assam Police Sub Inspector Apharman anghoy Bharop hora troxike pra troxian paklang ponlo Bangso anghoy aphan Assam along kedo suri abang phubang phiatum kitok dunje aphan ajo anarlo chepado ponsi kachisik pado ponlo Laso tengsi kedam tang chiti ni phai inquiry ni saplang ketok dunje aphan anu tinta nang barsi saplang tok donlo Bonta ketok boma pora hotsi question paper ke klang paprang det wajok satlang ketok ebeng an pen pangtonang koklo Question paper kona pen kosan pen lone ke klang paprang det non amat ke klardak alam the longdon delang Bonta laso puthak karbianglong SP deposit diarya phan pherang ke karjo hot kachi thana tengke karbianglong pen se question paper ke klang paprang det puke nili officially ateng pen long lelang Sitami ahoga hakpen jongsi karbianglong pensi lapuson dokok pulote ritar liksi arona tengpen kang saitami padonang kokpo pusi SP deposit diori pachinipon Actually কোনো গম নাই এটো SLPRB পাতে আমাৰ ষ্টেট লেভেল এটা হেৰি আছে এজেন্সি থাকে তেওঁলোকে এটো পাতে আৰু এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে এটা এজেন্সিক আউটসোৰ্স কৰা থাকে তো আমাৰ দায়িত্ব পুলিচৰ দায়িত্ব কুৱেশ্যন পেপাৰ অনা আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ তেওঁলোকক চমজাই দিয়া সেইখিনি আণ্ডাৰ সিল যিবোৰ থাকে গোটেই সিলখিনি আমি চেক কৰিছোঁ অনাৰ পিছত বা যেতিয়া আমি কনচাৰ্ণ ভেন্যু ইনচাৰ্জক দিছোঁ বা ইনভিজিলেটৰ যেতিয়া দিয়া আছে ডাবল সিল থাকে প্ৰথমতে বক্সবোৰ্ড সিল থাকে সেইটো ইনটেক আছিলে তাৰ ভিতৰত যিটো সিল আছে সেইটো ইনটেক কৰা আছে আৰু সেইখিনি আমি অন কেমেৰা কৰিছোঁ তো মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লিক হোৱা নাই Question paper ke klang paprang det aputhak halapu Assam Chief Minister Rahin Benta ningtang samse chipaklang ponsi Qatar Libji aphan ADGP aphan hukum pitanglo Lapen lapuson aronre asai chokle matum aphan Prabjen pen nep ingnangsi sodak akang sai ki pipon japhanta Chief Minister hukum pipon pusi Abirta rebdunno News report Sarjib Kathar Karbianglong live Kheroni Southern Range Forest atum chirok tokpen saika chekle mohot jirikindeng mujem po hawaralong ihum saktiman agari along pen beng inkoi raketham emsal po thengpi nebdun long check Southern Range Kheroni Forest atum jirikindeng mujem po hawaralong kanghuatum inglum pikpu joy pen birta kelong no tengsi forest sai khetum keton kelanga sai kedeng kidam bomohot towaralong gari achaka kakonglong mira kabot theklong si aphi kengkeng dun bompen nebdun long check long Keneblong check agari laki ML049884 Saktiman agari henno Kenebdunlong check hot gari kate warabang phulapan kanghuatum ki kat pherajok nebdunlong le detlo Kenebdunlong check kanghuat hengpi M sal beng thongte prakethom nonamat Kheroni Southern Range longsi bipon koklong গাড়ী সোমোৱা বুলি তাৰপিছত আৰু সন্ধিয়া মই আমাৰ ষ্টাফবিলাক গুচি গ'লোঁ গাড়ীখন লৈ পেলাই গৈ মিউজিয়াম এৰিয়াতে গাড়ীখন ধৰিছে আৰু এমচাপ তিনিটা লোক আছে এখন মেঘালয়ৰ গাড়ী এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো মেঘালয় এখন লোক আছে ধৰিলে ধৰি আমাৰতো ড্ৰাইভাৰ নাই আৰু শক্তিমানটো চবেই চলাবও নোৱাৰে শক্তিমান চলোৱাৰ আমাৰ যিকেইটা ড্ৰাইভাৰ আছে সেইটো শক্তিমানো চলাব নোৱাৰে আমাৰ কেলভিন টিচু বুলি ইয়াত আছে সি অলপ জানে চলাব সিয়ে চলাই আনিছিলে সেই চলাই সেইবোৰ আহোঁতে এটা গাড়ীখন ফাঁচি গ'ল ষ্টাৰ্ট বন হৈ গ'ল আৰু আহিব নাছিলে গোটেই ৰাতি সেনেকৈ কটালে তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা মানুহ গৈছে মেকানিকেল গৈছে চেক কৰি Kheroni pen Mohanteron Karbianglong live Tangte non malom so dihina mobhan Birtangton poniksina Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangsu akuladalong pen kethon ke banabar sai sitami long ikji Lasi Humridam ikha the tidy town dry cleaners and launderers along
Adim Lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mopi putat Abirta Arjupon Theklonang. MLA Dr. Mansing Rongpi Ahinpen Amreng constituency angkang Khermi along open stage along e kisompi dam. Kedam tang chiti ni phai inquiry bothat langso LAC MLA Dr. Mansing Rongpi Amreng constituency angkang Jasamet Meghalaya pen kachekoinot Khermi ahawar kedo araratuma phanta ingthorponang chipu mathaponsi amethang MLA atangka pen open stage ki kimpi ponjia phan long e sompi damlo. Lapuson Porut, Soching Development Block Abidio, VDC Amapu, Lucas Milik Lapen, Border Chairman Richardson Hansetum Bendanglok, Penangan Kitikiding Aratatumta, Chitongdun. Open stage along Iki Somasai, Patang Edapi, Khermi Aratatumpen, MLA Dr. Mansing Rongpiapan, Khermi Ahawaralong, Rehing Amekapatur Bong Jiapanta, Tong Sekotpen, Transformer Avarsai, Nang Pipon Vek Taputa, Kachoniri, Padodun. Jerikineng pan something inti karbang long live. Nili Sophia Pan Kisu Kachilang Japan Nangrap Donbek Tapusi Apo Sona Tok Bipen Apai Basa Pihan Sepiatum IM Jagat Singh Inti CM MP Lapen MLA Atum Kirap Kachuhang Lakha Inkoi Rahini Sarupathar constituency angkang Sangti Hidi Ahawar Mohori Tokbi Arang Along Kedodon Sona Tokbi Pen Basapi Hansepi Atum Asupi Anjuli Tokbi Pi Arta Ninkan Inkoi Rapli Alang Liki Sokacholong Ninkan Narkep Pleng Tanglo Bonta Kiduk Tek Tek Ahemton Pinakajok Mesen Sekachilang Movie Ajoini Kisu Kacholong Abang Piapan Hemsi Padonangaradlong Sika isi hini kachibirti atangkata kidamtang aporhot sekelang hotse padoy etlo. Nona bangke sika isita chikunlok lelo. Lasi local MEC mate EM Jagat Singh Inti Karbanglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Momin Lapen MP Horan Singh Biatum Nili Sopi Anjuli Topi Biapan Kisu Sika Chilangpen Kapami Ponjiapan Akirap nang pipon vek thapusi Pherangke kahomri damhot api apotum kachuningri padupon. Kisu ngajoy ne usu sikichilang ji akhoros kabe ningkanet kep angbong pen akisu sikichilang nilikhi nilidat chipadat lapen nilikhi nilidat kabe yulasi nili basapi hansepi akisara bang amen sunatok bi nili sopi amen onjuli tok bipi nilitum la nili sopi onjuli tok bipi aphan ningkanet kep angbong sikichilang sitame chipame thekthedet ko ane karkliaron doktor Wahati anta chipon erlo non ke nilikhi nilidat abedderlo Anjali ake suang theklaki aphu karting akengkekang lapen ningka narkep angbongta barbi barso damuni lasi Karbanglong Autonomous Council chari abang phuatum sekachilang avarsai akera prabjin pen nang pipon vek thaputa kachoningri padopon ni kethekiding atum phan CEM MP EM Horan Singh be lapen Tuliram Ronghang lapen Joko Singh ti aphan sita nili dasu su sikichilang ji khorot nerap tha pusinang litumalong ini nang chuning ri dunlo Langchi Thingpen Subhas Terang Karbanglong Live Pini Adap Berta ke lapon sekang toniklo domi thakmi kardom